Kardom time news ti fulong pen ilia taba birta thanbang phi ni limen puja terang pi lasenon birtang ton pen arjik tha lason si pai pai achik lo ni phai ECR ni difu club along karbin nim soching thor asok mati pathi hek pen KNCA atum ingdeng thong kebra troxy mahang ke thekarni talon ponlo KNCA asong atum pen ingdeng thong kebra troxy mahang ke thekarni katalon pon Labang so mahang ki thekarni katalon panalong ingdeng kri hini rat penching ki che thana jai mek satami padu ponlo laben alung thu ake happy pratima ing hipi perwa ta thing no kaning je pon lake so arlo atum ko son se non iprang ke wang ka che song kapang tang ponang chima alam hai hui setami che thang chimung ponlo aprang ason ke jog wang ason kali dat lo lapen ke so arlo pi mar atum banga hem ke do dun pen kisung ke phonang koman ne phan ke chubi pon vek ahem phuama setami ka cholang rem det atum setami do olo Lapen ke apran setami endet setami do olo lapuson alangli aki happy pratimaing hipi pen kaning je pon thu lake so arlo atum lahai hoi aki sung pen kachi pajok ponji aphan ke ahok pet pen che song pon bek ji pusi ning je pon difu pen ilima pator pi report time news difu Kongkep proxy dapat karbinin searching for asong market kan nilo. Supen pa jiton sini ditung ini yang deng KNC General Conference kami padukon. Di sini ditung las bangso conference di padukon pendak pinangan non kirang dia por. Karbiang long peceng lok dan notice punon ba national level long punon solo tung an pinangan aso violence bang. Ikampi da sondo la sila sopika song si soalo ko song ta konji ma soala me sini tum jasemet tang so ko sa long sa meeting wa konji apelata kajian long west kajian long pes kami ni tum lori desa da KNC de so chitong lo kasi si he ka popen busa me no ta mata kaching ba kononya so ke nang ando ati ke ka dong lista me chini long kajian long sta me si soalo pambang tang som ki jogwan som ka de na Penangan sorlo putak akias dupit dan violence dupit lo. Penangan sorlo tumhan kilang rem kacine kipachi kidnap kapen human trafficking. La soalam thebangka si makhami dengasun situ. Lapen betulang penangan usumara tumhan ahem kibipon. La sokes pensame penangan si heglong lo. Da guardian tum jasemet asumara phan bang hem ki bi dun pen school ke toy dun amen pen ini ke ong dong somara tu mangke proper education kami long le bang hem mane kam ke klem nang pit ke klem nang par lason tami tu pen lason kes long penangan laso rep pen mardar tami bang hem ke dun pen skip puna la tami kelong la ke japra lang so kes tami dun kadong wis tami tek long ma hem ke dun kan ani do dero hi ok si pansi tulang rem en pachila asumila rong hampi akes kami laso ala ke bang khai hem sita ini tu metha khai hi jarang dong sita me lahai hiduk dera hemo sumara pan isok ke theng lahai ka chene kilang rema bang ke to nang ko asini ni nang tu media theng no kana me chuni ri dak tu jeni tum jong hele du koi sita me metha sumara khana bang ke metha hem ben si loga pachar likon jia phansi alu tin apia potum sita me ma phanji Wan ma mitang apia potum osmar tangga cingkon bang hem ba ke plang ti hem bang ke hadak alang itu dicureng mesen tahai sitame kang abang kene ke klem na ke kacang dia wa saya tang long ko silai he putak same se ba ne sabang ke litum do vek nanji kasi jasemet kidu hem osmar ta long hawa ke do osmar bang si na hai lui abang ke kisih bang citong na ke Lapen ini tu ada isi abang ke violence putak do si budang ke notice hawara long asama long stame national laso crime bureau report apa yang stame asama long tame si son national India dang long stame sorlu kam bilang rem ke cine kilit par budang ke asam ta isi setiap so si mandar notice ta mandar lo
Pinangan notice sa suarlo to man si angtan mo ke jotor human trafficking high cases ramedu. Lapen non hejong Manipur no kachargo. So violence aputha. Hala daga bangke government to besi achera donation nang. Akhirnya bangini kuki pia tumhara bangke police ari deng besi so miskin mete amo patum pondok no. Lapen ari akhirnya blok lapen neket sialang tumhara ke padang. Laso bang aputha bangke anutin suarlo lapen pirke munit civilized society along make badu si kami la bangke kolombe. Laan suarlo kanti ini par kacene ka bangke. Lah dia aputha si tume condemn no. Protest si kami padulo lapen kibang japor hus kami ada kabyang long kami si suarlo tumhan si manteng di pithe society doan tum si kami la so warne sa bang akon ji. Lapen ini tu methanga suarlo tumhan do si manteng di pithe le kurang te laan si tum society si kami tum papang ji. Baik kage nani company deng kong ka proxy katalon Tangta botang kada seperti ini LPG gas cylinder do si ini harokre diam si namnang tentang te koso si sia family kireng paso economic crisis pendong si jokanji botang kada सरकार तुमपें इसी पॉलिसी दोनों जी employment generation laso je pan alang itu पॉलिसी जे पना को सोलो तुमpan kacing kurja pan non ditu ke doang NRLM pen lahan ke sufficient kali alang itu pan revolving fund 15,000 pi la pen pabat pi kita ta invest kali mati group pen bangke pen jong si 15,000 revolving fund itu la pen alang itu mati lasi lahai self help group akan stame apai bang pabat menji sarkar pen aso kera jadi kipacin thola sai aso apai bang 5 lakhs an bang ke tipo nang lalo la pen dolang la son sakang tum lo han ke yang long penang ana hithi long bang ke non organic vegetable alam si chethan athema ini tum theglong jeno penangan market as organic natural growth ejhak bilang sidu salam kami ladak isi besen bangsa di konaji lohan ki jor adim par bianglong konat ma sorlo tum lohan ki jor alang di tumhan mesen atibin market set pi ponangji lapen retiring room esang adim sami pi ponangji ate jha tamke osomar bihek kacibana tum tado alang li tumhan culang apa cua dim sami pi ponangji son thak si toilet sta facility ki junalang lapen so barpi barso ke dam phan sami mesen so public toilet along sami suarno phan sala jong la ikui ba ke thi ponangji so si dopik nilitum penangan iso puthak tapen ada property rights alam sami le rongji si nilitum karbi a society along bangke akam ke claim nang ke suarlo tursi ke tame right alam jong si bang budang te non ata pini karbi suarlo tum inheritance right made property right apia po akhi so kachelong abang ke si menda kason kandidat mane aning mesen atumang ke chipi po aning henoda a family atumang ke suarlo le bang hem aso jola so si pin kudet ta la so bang chokchi la kili to inheritance right mate property right along make suarlo si pin so paname la bage apia po tumang biak nanji